Fiston Musobale mbwata mangana ukwa naiga nkani rwaiga abukurati ekerenyo amangana ne yonda batebi ngamo gakanyalibu no muntu akore gasingia igakurwani kwa ke siasa ekogera muntu tali seita ogendire ngumbore triti bire kitabi kulima tiganyali batigwe akore gasi yaye ne chinguru kiri areterete tinga na bakumurwani na asako yegwa nere akonyora nga kurwani gwari nyali bokorire gasi ngiye buna bono tubwate bara yakite muisonde egakore gasi buya ase gukuru mwako yubuna agenderete igagotura norenga none kitinga kitenene cyakurire mirimo obwo kukanikwa nanga nyali botigakore gasi nano yokumurwania tigakore gasi babirane onye bwata momocho gakurigeriria na abantu bakurigeriria nonde tari ora akore gasi iga utatware komocha babiri nyali akore gasi yaje ngwikinga kiyaje kwera eritari yane gonkuru kwevani sinyaberia chokitata igo nare gotebe ngana naine nonye nkora kwana itongo mwochochi ritongo nyamire yeito itongo no gaywa ritongo ogosimeka chinyini ogosimeka ndagerende yonsi chiama nerere nyamire yeito into basa kubeka nyamire yeito ebegitare kurwani kwa musi yako mugabana amosinyaribo ebiasara mbiro robinde bigokorwa chituragite chiarete tene chiamorentereire egekogera igomba se goteba njene contractor na tige tobo contractor ase nginjo ya siasa lakini egento kereke binkeringa chituragite chiarete te chiarinire aba MCA chibesa bakuri ekina kibakubunia omugako oyo lakini kamwe ikirega mwarorire abagusi baria muri Nyamira county inkibono inumutari korora ng'ebintu ebiito nintu tokonyorwa ande into tware gokorerwa tigabatige nyaribo naende injese nda ngoratebane nane mwateba ng'a igonda base kubachana na bube igo bakobunya omugabana ng'atari kubachi besa buna bare koegwa chibesa chiri bare koegwa baenda batuma omonto igo bachi besa na chibono nyari batakorete nyari gatari kobanyane nyari batagete gotokorera intu abange tiga motigakore gasi atabuki kamutamwe mwaka 2027 muri mutagete ni Evans Nyaberia chokitata nyumbani ni magunga lakini kwa saa hii mimi nakaa Nyangono Mekenene scheme. Kwa hivyo mimi naongea ukweli ile ya maneno ya kwamba Nyaribo kupigwa na wao MCA wake ni kwa vile amewanyima chakula. Na hiyo chakula wanataka kupatiwa ni ile ya wananchi. Sasa wakipatiwa chakula hiyo ati wapatiwe construction wafanye, wapatiwe kila kitu wafanye ya ward yake. Sasa pesa imekosa ile wanakula ndio sababu ya hiyo maturakita. Lakini mimi naomba wananchi muone. Wananchi tukufu. Na waomba muone ya kwamba sisi ndio tunaumia. Ndume kipigana nyanzi ndio naumia. Kwa hivyo wacha Nyaribo na wacha wafanye na Nyaribo kazi. Hata kama ni muti kubwa. Muti ile inaitwa muti kubwa mkione menenepa. Ikiwa na ile branches yake. Sasa branches ni hawa MCA. Hawa ndio wanafaa kufanya kazi ndio hiyo miti ikue munono. Sasa kama wataki kufanya kazi na Nyaribo, wanataka kwenda kufanya na nani?